for 2021, representing Kazakhstan, Karina Sisinova. Please rise for the national anthem of Kazakhstan. Please give a big hand for your medalists in the women's junior flyweight category. Ne oluyor hocam? Bu hiç mi? Next up, we move to the men's junior bantamweight category. To present the medals, please help me welcome Counselor to the President of GASEF, Donato Milano. سلام علیکم هموطنان عزیز. این حال And ladies and gentlemen, فینال please چمپیونات help me جهان welcome to the ادامه stage دارد. the medalists. ورزشگری ما دیرتر به میدان میبراید ولی این حال مراسم Receiving the جایزه bronze سپاری medal است. representing Kyrgyzstan, شما Ramazan زنده خودتان دیده میتوانید. And representing the Kingdom of Bahrain, Murad Ibragimov. تشکر هموطنان عزیز برای دستگیری هایتان. And your silver medalist دسته ورزشگران ما Ukraine, Ivan Basic. محمد پیروف And the روبر فدراسیا IMF men's همه junior انتظاری bantamweight world champion برآمدی 2021, ورزشگری تاجیک هستیم. representing the RMMAU, Asif Shapurov. Ladies and gentlemen, please rise for the anthem of the winning athlete. حالا من بر شما ورزشگران تاجیک را نشان میدهم. این حال طور میبینید از جای دوم اوکراین است، جای سوم بحرین، تماشابینان هموطنان عزیز، حالا می رویم تیاری Next up, we ورزشگری have the women's تاجیک را می junior bantamweight category. Please help me welcome to the اینجا stage the آرنای president of the UAE جیوجیتسو Jiu-Jitsu and MMA در Federation, Muhammad bin Dalal مرکز شهر ابوظبی. Al-Bahari. And please welcome to the stage your از همه اون هموطنان سپاسگزاری receiving می‌نمایم the که bronze medal representing Kazakhstan, Gulmira دستگیری میکنند، Azefbek. سخنهای خوب And بنویسند، representing the twins, ورزشگران ما رو دلبرداری Liana میکنند. Lipinskaya. یادرس میشویم که 4 نفر فینالیست داریم
سه نفر ورزشکاران ما الکی مدال برنز و مدال برنجی رو به دست آوردند. Your silver medalist representing Kazakhstan. Now, ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the winning athlete. میخواستیم به شما تیاری ورزشگر تاجیک رو نشان دهیم. انتظار میشویم ورزشگر تاجیک رو. بردین جوابов. سلام علیکم. اکرم مظفر از ازبکستان، همسایه‌های ما ورزشگران از ازبکستان سلامت باشید. جمهوری ازبکستان همگی سه برنج به دست آوردند. سلام علیکم. برادر ما نیست تاجیک هستند. یکی از رهبران فدراسیون جهانی IMF است. اکا جون برای تاجیکستان برای هموطنان میگفتن که تأثیرات شما خدا فقط ورزشکار ما طلا رو به دست میارد. ما باور داریم نصیب Multiple time world champion, MMA royalty and living legend, Rodrigo Minotauro Nogueira. اینجا ورزشگران گرمانی از 60 دولت دنیا ورزشگران اشتراک داشتند. بیش از 500 نفر ورزشگر رقابت میکردند. Receiving the bronze medal, representing Finland, Max Hoodeman. And from Kazakhstan, Samga Shatan. کم دیرتر هموطنان عزیز Your silver ورزشگری ما representing Ukraine, برای جای اول به میدان میبرد. این حال مراسم جایزه سپاری است. برادر ما علی علیف سوال دادن که جای چندم گرفت. حاضر Ladies and gentlemen, the سه نفر ورزشگر ما junior featherweight world مدال برنجی به دست آوردند. 2021 برای جای یکم نبردها ادامه دارد. Zamaluddin Gusenov. Please rise for the anthem of the winning athlete. ورزشگر ما در جای سیوم است که جایزه گرفت. مدال برنجی. ای پیش برادر ورزشگر خودمون باشد بعد اجازت میدیم. تو ورزشگر ما نباشد پیش رفتن اجازت نیست. Please give a big hand for your medalist of خدا خواهد ورزشگر ما که featherweight به category. میدان آمد حتما پیش میریم برادران عزیز. این حال ورزشگر ما که به فینال میبراید تمرین دیده ایستاده است. آن طرف رویم اگر موج اینترنت قطع می شود. بله برادر امریدین سوال دادن فینال همین روز است. ورزشگر ما دیرتر به میدان میبراید. ورزشگر ما خورشیدزاده بهروز در وزن 70 کیلوگرم به میدان میبراید بین جوانان. El bucal de Carla. Dale.
استاد بخشش کردیم خورشید درترک میباره میدون نوارو شما با شما میفرستیم. Ladies and gentlemen, we now move on to the Women's Junior Featherweight Final. تشکر به همه اونهایی که Into the cage. در پخش ما همراه هستند. همه ما انتظار فینال است. برادر عزیز یگان کمبودی ها باشد. اکای بهادر 4 نفر ورزشگری تاجیک به فینال میبراید. 4 نفر داریم ما. اکسی هم نمیدونید برای شما Президент Федерация محترم دوران جورایف ملاقات دارم And now با please welcome her فعالان opponent, راهبران فدراسیا جهانی ایما. RNNAU. علیکم سلام برادر. aynı zaman ورزشگر اوکراین کسانی که چمپیون جهان شدگی هستند با لباس‌های زرد می‌آیند. تشکر برادر. تشکر به همه هموطنان. واقعا باعث خرسندی است در چنین تالار بین اینقدر دولت ها وقت پرچم ما سرود ملی ما نام تاجیک بالا میبراید خیلی احساساتی فرح بخش میباشد. با خواستی آفریدگار هموطن ما پیروزی به دست می‌آورد. سوال چند دولت بیش از 60 دولت دنیا اشتراکچی بود. 500 ورزشگر بود. از بین همینا ورزشگران ما عموما فدراسیای تجمع در جای ششم یا هفتم قرار دارد. اگر در بین کشورهای آسیای میانه بعد از قزاقستان تاجیکستان در جای بهترین قرار دارد. ازبکستان با 30 میلیون اهالی همگی 3 مدال برنجی به دست آوردند. به فینال یگان ورزشگرشان نبود. قرقیزستان نیز به جایزه بود. ترکمنستان عموما اشتراک ندارد. واقعا بسیار حتی دولت‌های پیشرفته وقتی میپرسند که از تاجیکستان چند نفر به فینال برآمد ما 4 نفر میگیم. احسن میگویند.
бародари азиз, шумо ҳами канала дастгирӣ кардан гирен, мо ҳамаи видеоҳо, ҳамаи пирӯзиҳоро пахш мекунем. пирӯзиҳои рӯзи якум, дуюм, сеюм, чорум ҳамаша пахш мекунем. ташаккур ба ҳамватаноне ки бетараф нестанд. аз хурсандии ҳамватанони мо шод мешавам. пештар бародар иҷозат нест. агар варзишгари мо ки ба майдон омад, ба мо иҷозати пеш рафтан дода мешавад. худо хоҳад варзишгари мо ки ба майдон омад, пеш меравем бародарои азиз. воқеан тоҷик хеле ҷонфидоӣ карданд то ин ки номи кишвари мо, номи миллати мо баланд бардоранд. баъзе набардҳо пурра набуданд. мо узр мепурсем аз тамошобинон, чунки ҳолат чунин аст. техника баъзе вақт намешавад. узр мехоҳем. дирӯз варзишгари мо дар вазни 120 килограмм воқеан хеле душвор буд. дар охирон лаҳза Асадбек пирӯз омад ва ба финал баромад, ки фардо пагоҳ низ финал аст. агар шумо имкон дошта бошед, дастгирӣ намоед, мо ба шумо пахш менамоем. ростӣ ин аввалин пахши мустақим аз канали Таҷмаф аст. камбудиҳо бошад, узр мехоҳем. мо ҳамагӣ як нафар ҳастем дар бахши медиа. кӯшиш мекунем ки ҳар чизе ҳаст аксҳои хуб бигирем, наворои хуб бигирем ва бештар ба шумо нишон бидиҳем. манучер бародар қаблан такрор кардем. беҳрӯз варзишгари мо дар вазни 70 килограмм баъд аз ҳамин набард фикр мекунам ба майдон мебарояд. худо хоҳад бародари азиз, худои меҳрубон варзишгарони моро ба орзуҳошон бирасонад ва мо аз ин ҷо бо медали тилло ба ватан баргардем. бубинед ки варзишгари мо дирӯз бар зидди варзишгари Германия пирӯз омад, ки Германия яке аз кишварҳои пешрафта. бар зидди Англия пирӯз омаданд. худи он устодо омаданд ки аз Ирландия вақте варзишгари ирландиро шикаст дод варзишгари мо, варзишгарои оно омаданд гуфтанд ки мо мехоҳем биравем ба Тоҷикистон ва аз варзишгарони устодони тоҷик биомӯзем, яъне збор бигзарем. ин суханҳо боиси хурсандӣ аст. ташаккур бародари азиз. ин чӣ хеле гуфтем аввалин эфир аст, аввалин пахши мустақим аст. ташаккур ки ин қадар дастгирии шуморо мо эҳсос кардем, суханҳои неки шуморо. айни замон духтаро баромад доранд.
навори хубтар ба сифаттари финалро мо кӯшиш мекунем ки сабт кунем, худи ҳамин шаб пахш мекунем дар ҳамин канал. касоне ки мухлиси варзиш ҳастанд, марҳамат ба ҳамин канал ҳамроҳ бошед, дастгирӣ кунед. мо боз ҳарчи бештар кӯшиш мекунем ки пешравӣ кунем, баҳри шумо беҳтар нишон диҳем. ҳамагӣ аз Тоҷикистон даста 25 нафар иштирок дорем. 18 нафар варзишгари мо ба майдон омаданд ки аз ин читавре гуфтем 4 нафар бар финал баромад, 3 нафар медали биринҷӣ. хуб, боз бо хости худованд муайян мешавад ки чӣ дастовардҳо мо ба даст меорем. инҷо каме ба шумо нишон метиҳем варзишгарони Испания. хуб, ин роҳбарон аз тарафи иморот ҳастанд, назорат мекунанд рафти чемпионати ҷаҳонро. ҳама ин варзишгаро шербачаҳо то охирон қуввати худ қулозмоӣ карданд. ҳоло меравем пештар, агар иҷозат додам. доварони байналмилалӣ назорат доранд. ташаккур бародарони азиз барои ҳамроҳӣ кардан. ин ҳамон майдони шаҳри Абу-Даби аст. читавре гуфтем, аз Ӯзбекистон ҳамчунин кишвари мо ҳамагӣ 3 медали биринҷӣ ба даст оварданду тамом. аз Қирғизистон дастовард надоранд. Туркманистон умуман иштирок надорад. ҳатто бубинед кишварҳои мисли Туркия, Эрон иштирок надоранд. мо Тоҷикистон гарчанде федератсия навтаъсис аст, ҷавон аст, аммо ба дастовардҳои хуб ноил гаштааст. алайкум салом бародар. финалист камтар дертар мебарояд. касоне ки нав дохил шуданд салом алейкум мегӯем бародаро. финал давом дорад. каме дертар варзишгари мо Беҳрӯз ба майдон меояд. бародар рози варзишгари мо ки ба майдон омад пештар мерем. бародарон ҳамватанони азиз, аз сабаби техникӣ мо пахша
خط میکنیم. بعدی که ورزشگری ما با میدان آمد پخش گیران میکنیم. برادرای عزیز اینجا سوال دادن، برادر ما راستی این مسئله را شما نگاه کردین. تشکر برادر، راستی ناحقی شد. 3 راوند ورزشگر ما پیروز بود، اما خوب دیگر چنین قرار قبول کردند. فکر میکنم بعد از زمین است. فضا تمام شده را اکای شوی مرد اکای آزاد تیم اکبر با پیش سیچی این یوتیوب دا سر داری؟ بعد یعنی And after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecards. All 3 scored about 30-27 in favor of your winner by unanimous decision. And now the IMAF Women's Junior Featherweight Champion of the World. In the red corner, representing you, Helena Takishima. Ladies and gentlemen, we now move on to the men's junior lightweight championship. Introducing first from Tajikistan.
Representing you, Maxim Ford. Salam alaikum. Oyunda varas. برادر پیش رفتن نمیشود. Ladies and gentlemen, Ironman presents 3 freedom rounds in the men's junior lightweight final. And in the blue corner, he is a World Cup gold medalist from Tajikistan. Jamperik Rusya. Asadbek boş naşla oli. Bro. Macho Beirut Kabuta. Хорош.
Korku Belarus! Boğaz rounda geri korku! Belarus metodi korku! Nara kafu. Kafu nara. Хорош! Namo kafu. Mexico. Namo. Mexico. Namo şerina. Ay. Ami corta cap. Rassiano. Kabut Tojika. Чего мефамим качество сыста, ай набудан шамия. Toşte. Alate. Serkan abici kız. Harika. Serkan ben Serkan. Hala periyot. Duyum rounda, duyum. Nate! Membroi! Nate! Ne metoni brumada, bacha metoni. Metoni brumada! Хорош! Оп! Хорош! Корку! Я минут монда корку! Yatosha. Соперник Россия. Korku bacha! Na best! Korku kalela korku! Oh! Tiger! Korku bacha! 10 sekund! آخری راند نخواد آخری بخیر کاش 5 سکوند
O baro Yakubjo final çempionat mira. Tadjikistan! Bapes! 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 Aslen İran, Beyrut! Mobayla tecek. Ami da kaç çocuk yiyeyim. Sobiha dar Abu Dhabi gzartesta. Belarus! 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 Freud mega. Хорош. Хорош. Каш. Хорош. Намон. Girmiyor lan. Oh, хорош. Korku ahir raunda boyat giriş. O Yakub finala. Oli bomešava. Oxiron raunda. Ya da kendiga Beyrut! Ne boşa keza? Korku Belarus oxiron raunda boyat giriş. Ya brasok. Tacikistan. Хорош! Давай, Belarus! Metoni! Давай, Belarus, korku! Давай! Bankovka Beyrut! База, korku! Sarte база, korku, bagir! Давай! Хорош! Maşallah! O Russia, brava, ona. I Russia. Bapes! Maşallah. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to Avtodiak the was judges' but scorecards. All three judges scored about 29-28 for your winner by unanimous decision. Now your IMAF Men's Junior Lightweight Champion of the World in the red corner from Oh! Iran.
This one, first fighter is What the fuck happened? Belarus! 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 بچه‌ها بعد همین بای با بچه تاجیک مبروه ما گیرا میکنم وای فیرا تاجیک بای داد تاچیدید کردن And now please welcome her opponent, representing us, you,